U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O Mirađu. Period prije Mirađa. Mirađ je Allahov dželešanuhu dar i nagrada poslaniku Muhammedu alejhiselam, jer se događa nakon 10-godišnjih iskušenja poslanika alejhiselam na polju pozivanja u islam i svih onih sitnih nevolja i nedaća koje su ga pratile. Ali poslanik alejhiselam nije odustajao i potom biva nagrađen Mirađom. U Kur'anu se veli: pa zaista uz tegobu ima i olakšanje. Zaista uz tegobu ima i olakšanje. Sura El-Inširah, ajeti 5 i 6. Pouka je sasvim jasna. Rezultati i nagrade, to jest Božja pomoć, dolaze nakon napornog rada, truda i zalaganja. U biografskoj literaturi o našem poslaniku alejhiselam, kao i u tefsirima, posebno onim sufijske provincijencije, navodi se događaj pod nazivom Šako Sadr, doslovno prevedeno otvaranje poslanikovih grudi, koje se zapravo i zanimljivo dogodilo 3 puta. Prvi put kada je imao 5 godina, što sugerira njegovu duhovnu čistotu prije poslaničkog vakta. Drugi put pred poslanstvo, radi pripreme za primanje objave. I treći put pred Mirađ, radi viđenja najvećih znamenja. Onaj ko želi postići duhovne kvalitete mora učiniti iskreno pokajanje i održavati duhovnu čistotu, baš kao što održava i onu fizičku.